Okay, good afternoon Karubak at naku brown out kami na po dito Isabela iso nga medyo na uti kami. Brown out tatay kat tatan adamot na po iti kuryenten kat rugyan talata balang oray no medyo late ta. Yes. Alauna, yeah. Alauna, 20 apo ti oras kat kadonta kami iti napatpati pa nga nasurok nga dong ano, masa nga oras sa dahil nababati lang yun. I get, anyway, nakainan nata basit, tanabandok tayo, tinaglabas nga lawas na, tanagadoonay ti inta tinuktokaran. Hindi kalman lang, apo, nagapo kami dito Arabia, ti Chag Isabela with, apo, with, sino yung nagkasaran ni Jayan, ni, Jemar... Ikaw makakasusin mo pa, di mo. Makapulay, kita man, ayan, and with that, thank you very much, Karuba Jomar. Again, amin kakabagyam dito, Arabiat. Ayan. Saudi Arabiat. Yes. Thank you very much for making us a part of your celebration. Nagmay tinik nami apo na nagpa-picture ka na kami dito. Oh, slakam lang artista. Hindi matapo January 3, kami di Villa Alca para ito may samot lang ang kasar. Kahit man na po nga pagyamanan tinag-import ka na kami tahan ni Apo SB member Madam Citadel Tesoro. Ayan. Thank you very much ma'am. Nga Rod, kadoon na kami. Kasi kung nagtatayan, iti nababate pa yung manong oras. Dito lang Apo 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Dito ti padayungan ng isip ti Siko na. Ni manong yung adyan sa Rialas ka. Kalika na kanyo nga John Mark Pastor. Kung kuna. Agis iso ka. Tapno pumono ka. Ayan. Nga Rod, iti damo Apo nga sunata nga isagot mi kada kayo. At one of the most requested song Apo, iti kaskasaran talaga. Ba't nga makigtot kami pa ita amo dati title na dati nga song. Kantahin tang kartamarong para kadagiti online tata. Borkata kablaawan taman dagiti sititengag katatata at dati 12 actually bigla nga naka-online gayam. We have Kabsat Kathy Cabal Salvador of Halo Hawaii and Niña Gaylantalan. Gladys Canif, Yes. And of course our Vice President of FDD Hong Kong chapter ni Abira at Joel Tomas. Ayan, thank you very much. Apo, dito lang hindi na minsan datag at DJ Hong Kong adagosan. Nakaawi din. Kastamad kin ni Mr. Martilio. Kat damdamagot putput nung anaga nagatanay bagay. Nanyibaga nang anaga na kanya tatayon sa Bali. Tilyomar. May isa kada kiti mang tartaniman na po kada kiti aeroplano ang tatayab. Kati pag Ayun. Ang tartaniman ka no gayam aeroplano no madamang tumaytayab. Oho. Oro mo no kanya bintana. Nakaran sa ako matignaga na. Agkapot suna. Kasama naman Naka-seatbelt. Kasama kili kabsat ni Elaine Rosendo ni Ading Alina Ballesteros. Oh, naka-online tayo ni Ading Lina. Hello Ading Lina and of course our very own Ading iHawks. Merla Corpus Balmoro. Oh. And for elsewhere. And I guess Kablawan tamag kita Jerwan. of course my beloved wife is with us. Maturog. Maturog. Temo na kaming kasmang po ni Jenaline pero unfortunately Apa niya nangyari gamin? ni Jenaline na-flat ka no, dito aeroplano nga pagluganan na. At ako matitinikap sa nga martilyo, tapa natin na rima niya. Na-traffic ka no? Traffic nga to. O nga Rod. Kape. Nga Rod, iti damo nga sunata nga sagot ni. Agor ka medyo nasinggit, digiti boses ta. Kape ya. Ayan. Sobra. Ano garote kaya po ka? Biglang nga Rod mo tatay nga nag-on, iso nga dito natantemplada si kuwatan, mikrochrome ta. Mikrofon. Ayan, dati nga rin na po ti una nga sonata. Muna nga sonata nga sagod. Iti 4 dekado kada kayo. Nagbaliwan ti panawen ni baby Ken ni Neneng. Sa bali nagnaganda, nagrigat pa iya balik sen. Pati lang ken no gali, jakon na matarosanen. Awanen ni Ilokanan, nga amok iniya panawen. Ayawanan, kay di narumpi, ano umisam, apagbingi, at ay balasang anadamili, kalay santupay sang tumakuti. Ayawanan, tingkam isala, tabapaketen, yadito'y tenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan, di maisala, intarayda,
anusan minti babakit Tanu bumalsi ay napikit Aho, ang madudan apong online. Maduda 66,984. Nagbaliwen ti panawen Ni baby ken ni neneng Sa balid la dawanda Duwag kawesda kinurang tela Pati bantay parangda Awan ti prenot pag-aagda Awanen ni Ilocana Nga amok idiyon unana Ayawanen day di narumpi Ano umisem apag bingi Atay balasang anadamili Kalay sa tupay sam tumakuti Ayawanen tingkap isala Tabak baketen kadito'y tenga Dagitineneng nagpukauda Ginuyuda Ayawanen ti maisala Intarayda anusan minti babaket Tanu bumalsi ay napikit Ayawanen tingkap isala Tabak baketen kadito'y tenga Dagitineneng nagpukauda Ginuyuda Ayawanen ti maisala Intarayda anusan minti babaket Tanu bumalsi ay napikit Ayawanen tingkang isala Tabak baketen kadito'y tenga Dagitineneng nagpukauda Ginuyuda Ayawanen ti maisala Intarayda anusan minti babaket Tanu bumalsi ay napikit Ayawanen tingkang isala Kababaketen kadito'y tenga Dagitineneng nagpukauda Ginuyuda Ayawanen ti maisala Intarayda anusan minti babaket Tanu bumalsi ay napikit That was our first piece entitled Baby Kanineneng kat digiti apa yan ipapanambalong agpatimpla siguro ti kami din nga dagos. Okay, our first greetings from Michelle Gavino kunan na imbagal daw ka Aruba at damon lainan kamusta po Kuya June and ating JM Manong kablaw man ni anak ko nga ni John Michael kan amin yung madamang dumdum nga kita ta Jay man riribok ti biyag ko kaya manak manong God bless apo kami nga piyesa day ta riribok kapsat ayan kami pa nga na-finalize we are on our way to our third album practice mi apo iti may katlong album min nga mai-release bit lang dito apo kat barbaring no maisambot. Okay, good afternoon ading JM kan manong June pakikablaw yung manimanang ko nga Herlin Semyon nga birthday din bigat salamat kat nahimbag nga daw yung kunan naman ni Kabsat nga Gladys Canif. So sino yung birthday na tayo naganan Herlin Semyon. Yan, happy birthday advance kay Semyon. Oh, sa wakas on air ko na naman ikabsat ni Kathy. And also, ko na naman ikabsat ka Mark June Acosta. Hello ko rin ba, kumusta manan? Manong June, kaya natin JM, kas J dati manan. Kablaawa manan, kita ingungutak, tibiyag. Tay agamak nila kay ko Wilson. Kaya kita anak ko. Kaya anak ko nga ni Mark June. Kuna na ni kabsat nga Jean. Okay. tanay may sa. And ako na nalpas na. Nalpas na. Hindi king nga to nga. Nalpasan na da. Tanay, Ayan. Kaya data sikat baknang ko. But before that, kita pa text messages nga tatay pa lang po bigat nga simbang po. Manong June ken JM pakablaman ti pamilya Espanyola di Ordaneta City, Pangasinan. Oh, so far away from home. Yeah, lalo di asawa nga ni Mayra Espanyola ken di anak ko nga ni Rinian Carl Espanyola ken aminen nga kabagyan mi ta Isabela. Thank you manong tinagkablaw. Ruel Espanyola at Pangasinan. Talaga mga nakaadayo tayo. Ken syempre damo nag-text dito ti number ko. Kabagyak ni Taranyag Ramon Isabela. Kabahal family. Gandang hapon na ading nakikinig kami ngayon programa nyo. Pakibati naman ang my birthday. Nagaduda na January 2,
Ni iti January 2 ni Tibot kano. January 7 ni Manang Rachel. Nako, sinampot na. January 8 Tata ni Tatang Silo. January 9 Manong Ronilo. Oo. At siyempre kini Manang Connie Rose. Sabay da January 9. January 11 Manong Mer. Adi para talon mi. Kini Manong Mer. January 12 Altea. January 15 Kenneth. January 17 Jan. January 20 John Best. January 24 Acacia. 25 Manong Rod. January 26 Bangar. Ano naman? Bangar. Patulod ng sama kanyo, diary dan, dapat itama amin nga nag-birthday. Wana. Nembag nga malumi amin di taran niya Ramon. Isabela. Oh. Good after Kuya June at Aling JM. Pakibati man tayo asawa ka ni Maribeth. Ken bayaw ko ni Melvin Domingo. Ken ti Bautista San Agustin. Lalo tayo ayatek nga pamilya. Manong isudada ading ko ni Jackson Romero. Ken ti asawa na nga ni Jenny. Ken ti anak na nga ni Mariel. Ken ni Kevin. Ken. Tigulya family. Ni tatay Boy, kan Mama Jingjing ni Ading Jasmine, kan asawa na nga ni Balong, kan ni Bunso, nga ni Makmak Manong, agya Manak Manong, Happy New Year po, Manong Benji, Romero, Atoy. Po, talaga mga City pinarta. request ko Manong Sir, kay Pandiling more power and God bless po. Tumaptapo mo lagi nga pa ng basbasa man. Ika nagatid daw! At sa uwa, supay karo da, dagita nga talaga, tinasaya. Nagbayagbasa ti kasi nga talaga nga, amin nga emosyon da, talagang iparakupot. Mas lagi ang tata lang nga eh. Ano nga? 7 inches! Ay, atid Ang nagatid ko. da. Ano ti makunam di jay balong 7 inches? Awam mo. Kabaya. Awan lang, kasla nagliday ka manong. Kabaya. DJ. 4-decade duo. Anak ko na Kita pa. DJ 4K duo. Batiin nyo nga yung asawa ko, si Mike. It's Marilyn Barrientos galing kami. Ay, wala naman ang Marlin. Hello, Kapsat Marilyn. Thank you very much for dropping by. Apo tatay, brown out mo ngamin tatay. Wan. Nakita na ko mano kasanutan nagkanta tita kabumalbal si kumatitaruar. Thank you, Jinte. Nakasamsam Nga. Patopat. Yeah. Nagapo dyan, banawag. Yes. Ah. Kuya John Kablawa man ni Manong ko nga. Niyan. Tagamen. Madipay nagawid. Napangkano nag-computer. Jay. Daya. Request ko man dyan. Arapap. It's me, Christopher Obra Itiraniag. Ay ka nag-brown out mo at adang at kuryente dito tatay. Ito lang Santiago ka no? Ito lang Santiago nga nag-brown out. So blessed are those who live in Ramon Isabela. Yeah. Talaga mo nga brown out dyan. Ramonians. Oy, nagaduda nga naka-online. Agor ka takitan naman nagitihan na bati tatay. We have Michelle Gavino. Ayan. Michelle Oliveros and Nelvin Cardenas is with us. Ribonal. And of course, our childhood friend at San Sebastian Elementary School, Kabsat Adingo, Rainier Ruiz, and Oliver Colobong is also with us. And the Auntie Marcelo. Ayan. Marlex 90 ko na natin. And we have 5 elsewhere who are not logged in to MixLR. Naibagal daw yung manong detestasyon. Afu, sige mo. Manong kablawak man dagiti duwa nga kabsat ko nga birthday no 9. Ken 10. Manong ko Norma. And Manang ko Norma ken Lydia. Placido. Placido. Ti Makalawat. Kabatuan. Ti nagkablaaon ni Mila Dolero ti Santiago City. happy birthday! Kada kayo apong agkasangay. Iti nyaman nga aldaw. Iti da iti nga lawas. Nang artis marunong sonata may apo para kagiti ako kumpare. Buwan. Nga medyo hagigin nura. Kapo iti may nga banag. What? Da iti nga round. Kasta unay ti panang daydayaw mo kinibakit ko. Amin na panang tari pato na kada kama pamilyana. Aglalo nung nakapel asti nakiting tamatam di maisina. Madlaw ko daytang respeto wag paliwak lata. Nung mabinsan dyan kaya't nga iparangkan ka ni bakit ko.
sumiten ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo ngem di madikin ursunada tay panang tetex mo ken kuara ulitem pay di maminsan paganan kan iti ganada Amok launay di ka kontento kini bakit mo sang petang para saan saan mo tumawag idipempay ta cellphone mo ti anos nakit di amakiden na ken kanga agim babaro maabiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo launay di ka kontento kani bakit mo sang petang para saan saan tumawag idipempay ta cellphone mo ti anos nakit di amakiden na ken kanga aging babaro maamiris mo kumatirikrigat ken kani bakit mo ala kadili pati mon tarik nam kani bakit ko dagiti putot mo ti asikaswem saan kad ni bakit ko no di ka anaragsak di miramraman iti pamilya dungdungan ti pamilyam ta isudan tot pagsandagan amok launay di ka kontento kani bakit mo sang petang para saan saan tumawag idipempay ta cellphone mo di anos nakit di amakiden na ken kanga aging babaro maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo